Gasat iti biyag. Pakay tampukan tinaduma-duma apadas iti biyag. Nga agpaailadawan, tapno intay masirmata, tinamnama ken ragsak iti masakmayan. Gasat iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sagutan da kayo manan iti sabalipay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Adda ka din ni Vanessa nga anak kaw, Carlaw? Rimwar, tatang. Apay ka di? Akwa. Adda ko may bagak ken Juana. Ang awan mo't gayam. Anya nga minti masapol yung ni Vanessa. Ibagayon kanyak. Huwag amin barok. Umayak ko maumutang iti kwarta na tanday. Masapol ni nanang yaw. Masakit gamin. Ha? Agsakit ni nanang? Kunayo? Uwan barok. Duan ngal daw nga gurgurigaw. Jak mangarod makatagad na bambantayak latan ti inayaw. Ala, siya kung timangtad iti kwarta. Gumatang kayo iti agas ni nanang. Agyaman hak barok. Mabit lang tatang ha. Inak mangala iti kwarta iti saledme. Ay na, nangalaam nga iting gatang mo iti agas, lakay. Ni Carlo amanugang tabakot. Iso tinangtad iti kwarta kanyak. Gimatangak matan iti prutas sa kanam. Ay na, nagsingpot ni Carlo amanugang talakay. Nag-asat ni Vanessa, anak asawa kan ko na. Ay, wan. Sada na emote kan talaga na singpot. Kumusta tirik na? Bimaaw matan ti bara ti bakik lakay. Tilangan pa naguyak ko tinakaro. Sana bali bakit? Agimbag kan tumulaang. Huwain lakay. Pasensya kan no di ka pa'y matulungan iti bangkag mo nga ang mula iti natang. Di mo panunutan. Magpaimbag ka kiday. Makauray ti trabaho iti bangkag. Kumustan tirik na, nanang? Mayat matan, anak ko. Saanan akas iti sigod asa anak ang makapangan. Nasayat nga rod no kasta. Pasensya kayon no saan kayo anabantayan ang nagsakit. Adang amin na panak. Awan ti rumbang apagdanaga, manak ko. Dakil tinaitulong kada kami ni Carlo nga asawam. Nanang. No saan agapukon ko na. Saan kami ang nakagatang iti agas para iti gurigor kan uyak. Nasingpat ngamin ni Carlo, nanang. Nanak ko. Awanan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Ininutan nga agsubsubli ti sigud apigsak. Tatang. Day, sika magayam Carlo barok. Ayat araramidam ti bangkag. Nagpuno ti darang ti inait. Umay kayo tulungan nga agmula, tatang. Ay saanin barok kababain. Adun ti na itulong mo kada kami. Anya ko mati pagbainan nyo ngay. Kaya't kayo atulungan. Total, awan matlati aramidag ita. Kasano ngayon ti panagtrabaho mo iti pagpapayam a construction site? Awan trabaho mi ita, tatang. Nagkurang ti materyales. Iso abakan ti ak ita. Ay, kasta ka di baraok. Nakita kayo ngamin ngagmulmula dito'y bangkag yo. Iso nga imasidagak adagusan. Magyaman ang aron no kasta. Ay na, nakasingsingput ka talaga. Adala man terabi parinik. Apay ka di? Itaray ko iti ospital ni bakit ko, pare Carlo. Umayak ko maumutang iti kwartayo abus-busi ko di ospital. Anya? Anya tinapasama kini Kumari Fiona? Nangato ti gurigor na, pare. Parikot ko ti gastusi ko di ospital. Naira na nga awanan kami ita. Kasta ka di? Wen, pare Carlo. Sapel ako matamatulungan, nak. Mabit lang, pare. Inak mangala iti kwarta nga ipautang ko ken ka. Ay na, agyaman ak no kasta, pare Carlo. Pasensya kan, Vanessa, Impautang ko ti kwarta takin ni parinik idirabi.
Intaray na di ospital ni Mari Fiona. Maawatan ka, Carlo. Di mon panunutan ti kwarta. Tamasok ka tantumat laang. Tinapatag, nakatulong ka. Wen bakit? Uray no day jay laang tinatda a kwartata. Maano san tapay mo ti agsiday tinatnatang. Adamulak anatang dita arubayan ti balay. Dayjay pay laang at iluto kasi daan ta. Wen bakit? Sana bale? Mangrugi akmanen nga agtrabaho inton bigat iti construction site a pagpapaayak. Nasayaat nga rod no kasta, lakay. Wen bakit? Makalawas mo't ang nagsardeng ti trabaho mi. Gaputa nagkurang ti materyales. Kumustang tirik na, Fiona? Awanin ti rumbang apagdanagam kanyak, Nick. Agim imbaga kon. Nasayaat nga rod no kasta, bakit? Nangalaam ngay iti ginastos mo dito ospital. Ingatangan nakpayan iti prutas ko. Nagkidawa kiti tulong kini pare Carlo. Isutim mo tanga kiti kwarta abus-busin ta dito ospital. Nasingpot at talaga dayjay akong pare talakay. Nalakalaang asit kan. Uwan bakit? Awan ti may bagagkan kwa na. Talaga man nagtulong. Bayadam tumatla ang adagos ti kwartaan na utang mo kan kwa na. Uwan bakit? Apa man na maddaan na kiti kwarta. Agbayad ag adagos iti utang ko kini pare Carlo. Ni, si kamat gayam, pare Carlo. Wen, Mari Fiona. Adda ka din ni Parinik. Adda biit na panan na. Umay ka din agsingir. Saan Mare? Sana day ta tigagarak kini Parinik. Umay ko kumaawisan nga agtrabaho iti pagtrabahawak a construction site. Ha? Kasta ka di, pare? Wen, Mari Fiona. Agkasapulan ti engineer mi itinalaing a karpintero. Iso nga inrekomendak ni Parinik. Nasayaat nga rod no kasta, pare Carlo. Urayam biitan ni Nick. Sumrot nga tagtimplaak iti kapem. Pangururayam kininik. Agyaman ak, Mari Fiona. Nagkuyog matda Carlo ken Nick ang naglugan iti tricycle, anak ko. Wananang. Inawis ni Carlo ni Parinik nga agtrabaho iti construction site. Kasta ka day, anak ko. Wananang. Sigon ka ni Carlo, agkasapulan pa iti engineer da iti may sapay a karpentero. Nasayaat nga rod no kasta. Adun ti matultulungan ni Carlo a kaaruba tayaw. Wananang. Isu ti asasitgan dagiti kakaruba. Nakaan-anos nga asawa ni Carlo. Wen, anak ko. Daytamot ti pagyamanak launay. Gaputa nakatumpong ka iti nakaan-anos nga asawa. Wananang. Tinulungan na pa'y nitatang mo ang nagmula itinatang idinapalabas alawas. Namulaan da amin ng tibangkag. Wananang. Naglawa nga ro tinamulaan da itinatang. Apay ko mga agyaman ka kanyak, Parinik. Gaputa inserek na kiti trabaho. Andan pagsapulak. Di mon panunutan dayta. Basitla dayta na itulong ko ken ka. Di kagda nagpare. Subadak to amin ana itulong mo kanyak. Si kakit dimot Parinik. Sana nga agururay iti supapak dagiti itultulong ko. Mala, agtrabaho takit din. Di mon panunutan dagiti na itulong ko. Agyaman na kitim pa digum asidaan, Mari Fiona. Awan anyaman na, mare. Basit laday ta aparabor. No idilig ko iti adun, ana itulong yo kada kami nga agasawa. Ay na, di mon panunutan dayta, Mari. Kas panagyaman mi kada kayo, nagluto ak iti naimas asidaan. Ulitak ti agyaman, Mari. Sigurado ang maragsakan ni Carlo iti impadigom asidaan. Gaputa paborito na ti bulalo. Kasta ka di, mare. Ni, apay asikamot din tinaglaba ka dagiti murang ta, lakay? Wen bakit? Kaya't ka atulungan. Ay na, binaybay amlata ko man dagiti murang. Tasya kung tinaglaba. Nalpasa ko na naglaba. Sa may saan mo't anadagsen at trabaho dayta? Wan ang nabambanog ka nagapoy di construction site. Awan na nyaman na, bakit? Kabalak mo't dayta at trabaho. Isungawan ti rumbang apagdanagam. Anya ngay dagitoy anak ka plastik, baraw. Si dain nyo kinitatang, nanang. Ha? Nay,
Duwamot ang nagdadakkel nga ikang daytoy barok. Wen nanang, ginatang ko'y jay tsindaan itay laeng. Ay na agyaman ak nga road barok. Kahit adda ka di sidaan niya o kin ni Vanessa. Adda, nanang, agpada tayo itis di daan. Ay na, nagsingpot kalakit din ayah barok. Kanayon na kami nga ikan iti sidaan may kin ni tatang niyaw. Nanang, Sapay la ko mga road. Taag na nayon ang nasalunat ka, barok. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Gapo iti kinasingput mo. Apay ngay baka ut. Oh, apay akas lamad ang danagan ka. Apay ka day lakay. Nailasin mo ka ni Jilimabas iti parangan. Ha? Awan mo tinakita kalimabas di ta parangan. Anya, awan tinakita malimabas. Awan tinakita kalimabas. Apay, asino aya di nakitam alimabas? Ni Carlo amanugang ta. Imposible alumabas. Kat itay pa'y agsapa na pan nagtrabaho. Isumot ti kunak. Saan lang nga dahi ta tinakitak? Anya pa'y tinakitam lakay. Ay, mabutbutengak. Madiday to'y apartaan ah. Ha? Nakitak ni Carlo nga awan ulo na. Anya? Wan. Ang amukan ni Carlo Jilimabas ti taparangan. Ay sos. Dakas na ita apartaan lakay. Tinasayaat. Inakpan kan ni Vanessa. No nagawid ni Carlo Jibalay da. Uwan, lakay. Nangato na pasit di tayan mo, pare Carlo. Agan anad ka. awan ti rumba nga pagdanaga ang parinik. Lansak lang dito kayo. Tapno malpasen ti trabaho ta. Ngam narukop ti nagbatayam ngandam yo. Bumaba ka kit din dita. Kasya ko ti... Pare Carlo! Apay adito yung murgi tinangipanam kanyak parinik. Mare, awanan ni pare Carlo. Isun tinampungan iti puraw atela. Saan napudnuan na tayo ti asawa? Diyak pa dyan dahita. Mare Vanessa, patibkarm ko matipakinakan mo. Ilokais kong ti puraw atela. Andaitan ni pare Carlo. Carlo, asawa ka. Apay, pinanawan na kamatan. Sana rumbang, napasamag kan ka ti kastoy. Carlo, asawa ka. Mare Vanessa. Diyak kaya tamatay ka. Diyak maklon, tinapasamakin ka. Ligaya ko na ako'y isilang pagkatao ay mayroong Ingkamanganan, anak ko. Awan ganas ko ang mga nanang. Vanessa, anak ko. Mabisinan ka ano di ka mangan. Diyak marik na ti bisin tatang. Kaya't kabantayan ti bangkay ni Carlo. Unay bangaminan na ito napasamakin ko, ana. Nadisgrasya kabayatan ti panagtrabaho na. Awanan, tinagsingput ang manugang talakay. Nagrigad nga klunan ti napasamakin ni Carlo. Nagdagsan ni ti barukong. Ay ayatag ti asawa. Tatang, nanang. Diyak kaya tamapukaw ko ti asawa. Diyak kabailan. Diyak tun makita. Iti agnanayon. Vanessa. Mapukaw ko lakit di tilimbong ti panunot ko. Mapukaw ko na mamimpinsan ti asawa.
naitabonan ti bangkay ni Carlo. Tsaka munuan niya ti aramida kita. Kasla kayat kumatan ti mata. Pakawanan na, Maria Vanessa. Jack na ispal ni Pare Carlo. Kalaat ti pasamak. Masinsidir ti konsensya. Gaputa Jack malla na tulungan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan, parinik. Awan bahasol mo. Natinag ni Pare Carlo. Ngawan malla tinaramida. Parinik. Makunkonsensya ang katalaga. Napukaw konti nagsingpet na kumpare. Naamok la ko maakastoy, ti mapasamad kan ko na. Inarakop ko kumapay ti asawag. Ipariknak pa'y kumakan ko na. Tinalaos, apanagayat ko. Surusuruan tayo tagbalin na natipkar. Maria Vanessa. Di kang tanag. Adda kami laing dito'y at tumulong ka. Marinig. Sidadaan kami at tumulong ka, Mare. Subadan miti kinaimbang ni Pare Carlo. Ang yaman na, parinig. Takayo ti mang patpatipkar, iti pakinagam ko. Ang sakit na iti anapasamag iti asawag. Ngamnas kan, ngaklo nagtiamin. Ni Apo Diyos, ti pangikamangan tayo iti amin. Isulaang ti makatulong ka na tayo. Uy, parinig. Nilaang Apo Diyos, ti pangikamanga kiti amin. Asapay lang ko ma. Tamadaarak na ito. Apanubo, kiti biyag ko. Di ako nagmamahal. Sino ako? Uray anya asam kanlid ay ti dumtang, ni Apo Diyos ti makatulong kada tayo. Babaan itinasnaban apanagkararan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo. Amin.